Datang ke Jakarta dengan status juara bertahan, pebalap Formula E dari tim Jaguar, Mitch Evans, berambisi kembali taklukan ibu kota. Ia mengaku tantangan terbesar di balapan akhir pekan nanti masih sama seperti tahun lalu, yakni cuaca Jakarta yang cukup panas. Sejak Formula One dari tahun 1990. Formula E Jakarta 2023 segera digelar akhir pekan ini. Para pebalap pun telah tiba di tanah air. Salah satunya pebalap tim Jaguar, Mitch Evans. Evans yang berstatus juara bertahan mengusung misi kembali berdiri di podium tertinggi. Meski saat ini masih berada di posisi 4 klasmen pebalap, pria Australia optimistis dengan progres mobilnya dengan meraih 2 gelar juara di 4 balapan sebelumnya. Namun yang juga menjadi perhatian khusus bagi para pebalap termasuk Evans adalah cuaca panas di Jakarta. Kehilangan konsentrasi dan dehidrasi menjadi tantangan tersendiri dalam balapan nanti. Yeah, just a bit of training. I think also just being in the environment here helps acclimatize. That's always good. And then come the race, being trying to keep as cool as possible. So we're trying to find like a pool, like a rubbish bin or something. I don't know, to put water and ice in to try and Kiddie pool. a kiddie pool, yeah, or a kiddie pool. Some rubber duckies and stuff. So to try and keep cool before the race and also after the race. It's not because we live in Europe. It's not as humid. So especially with all our race kit, with the underwear, the race suit, the helmet, everything, it makes it really hot. Formula E seri Jakarta 2023 akan dihelat akhir pekan nanti di Jakarta International E-Prix Circuit Ancol. Penyelenggara mengklaim lintasan telah selesai dan siap digunakan untuk balapan. Valencia Triksi, Muhammad Andika, Kompas TV, Jakarta.